Gotovo svaka abeceda na zemlji razvijala se polako, slučajno, tokom 1000 godina. Ali jedna je izumljena, namjerno, od strane jedne osobe i tačno znamo zašto je svako slovo oblikovano onako kako jeste. Ovo je priča o Hangulu, korejskoj abecedi koju ćete naučiti. Hangul ima samo 2-4 osnovna slova, 1-4 suglasnika i 1-0 samoglasnika. Od ovih 2-4 možete stvoriti 1000 slogova. Uporedite sa engleskim i enog, trog, tog, ista slova, 3 različita zvuka. Hangul to gotovo nikada ne radi. Vidite slovo i možete ga pročitati. I ovo nije samo korejski ponos. Svet je primetio. UNESCO-vi kulturno telo Ujedinjenih nacija je dodeljuje globalnu nagradu za pismenost nazvanu po kralju koji je stvorio Hangul, nagrada za pismenost kralja Sejonga. Originalni rukopis koji objašnjava Hangul upisan je u UNESCO-kov registar memorija sveta. Britanski lingvista Geoffrey Sampson izumio je čitavu novu kategoriju vefatural samo da bi opisao, nazivajući Hangul jednim od velikih intelektualnih dostignuća čovečanstva. Jared Diamond, naučnik dobitnik Pulitzera, nazvao ga je ultra-racionalnim sistemom. Ali najlepši deo je zašto je napravljen. U Koreji 1-5 veka čitanje je značilo ovladavanje 1000 kineskih znakova. Samo privilegovani su mogli. Obični ljudi nisu imali način da zapišu svoje misli. Kralj Sejong je verovao da je to pogrešno. Njegovim rečima, zvukovi našeg jezika razlikuju se od onih u Kini. Tako je stvorio pismo koje svako može naučiti. Njegovo ime, Hunminjeongeum, znači pravilni zvukovi za poučavanje naroda. Evo genija. Sejong je proučavao kako ljudska usta proizvode zvuk v i oblikovao svaki suglasnik poput usta koja ga proizvode. Zadnji deo jezika se podiže prema grlu. Vrh jezika dodiruje greben iza vaših zuba. Oblik zatvorenih usana. Zub. Otvoreno grlo. Svako slovo je slika vaših vlastitih usta. Samoglasnici su još poetičniji. Počinju sa 3 oznake, tačka za nebo, ravna linija za zemlju, uspravna linija za čovjeka koji stoji između njih. Nebo, zemlja i čovjek i od ovih 3 svaki korejski samoglasnik raste. Na korejskom suglasnik se naziva zvukom deteta, a samoglasnik zvukom majke. Sami suglasnik ne može baš govoriti. Ali u trenutku kada se susretne sa samoglasnikom nastaje slog. Plus. Poput deteta koje raste pored majke, slova se okupljaju da naprave reč. I 600 godina kasnije Hangul savršeno odgovara modernom svetu. 24 slova, kombinovana u trenutku bi kucate tačno ono što čujete. Na tastaturi pametnog telefona malo koji sistem pisanja je brži. Danas, ljudi svuda uče Hangul v. Privučeni ka popom, ka dramama i korejskom kulturom. I gotovo svi su iznenađeni istom stvari je. Ovo je mnogo lakše nego što sam očekivao. Jer kada jednom vidite logiku, zaista možete čitati korejski brzo. Hangul nikada nije napravljen za moćne. Napravljen je tako da svako bilo ko može čitati i pisati. 600 godina kasnije ostaje jedna od najznačajnijih ideja u ljudskoj istoriji. I kada učite Hangul, ne učite samo slova. Susrećete san kralja koji je verovao da svaka osoba zaslužuje glas. Hajde da počnemo. Danas možete pročitati svoj prvi korejski besplatno na korean.yasom.com.